kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan ti kastoy nagbalinan ti balayo nanang. No daduma, di mimot nga minon maasikaso kung tatangyaw. Anya nga iti si Dayo. Saan kami pa'y anak kalutaw, anak kaw? No kasta, saan kay pa'y anangan? Saan pa'y nga road? Adamo ki didilata dita Kat no alas 12 iti malam. Di mimot marik na tibisin may. Madamdaman to Ay na talaga akasapulan yung ti babaunan nanang. Saanan, isupay kit di da itagas taos. Tapno adda agluto iti kaninyo, agdalos ken aglaba, kasaritak ni Manong Duro. Dakkel mutkit di ati sweldo na iti abroad. Kabailan na timang sweldo iti babaunin para kada kayo. Na, kunak man makan ken masida ti alame di ayan dananang ken tatang. Awan mo't nga rod tinagluto, dilata mo't ti adda iti Ay nawaw, anyang roti si danta. Ano sampay ti dilata Ay, aday bagakan ka. Anya reta? Adda na panunot ko apagkwartaan. Ibagakan Manong Duro, tamangala iti katulong para kadananang kantatang. Kasano nga ro da pagkwartaan da ita? Sigurado asyak ti pangipawitan ni Manong iti sweldo ti katulong. No adda, di makibingay ta. Ayuwan ngagpaiso. Mayat da ita na panunot mo, bakit? At dapat ton binulan ta ano kasta lang. Nang runa kat manulaangan ti ipaupaw it ni Manong nga allowance dananang kantatang. Awan matan ti makupit kuno kwa. Hello, Manong Duro. Anak ka ni masapul mo, ading ka o. Panagkunak kat masapul amang tangdan ka iti kadwa dananang kantatang iti balay. Bakit kan lakaydan? Sa anak mo't amabalin, taam mo mo't nga ado ti pakakumikuman mi kan lakay ko. Sapay nasuro ka dwa tawan ti maura isakbay malpas ti kontrata. Kasaritak ni Auntie Selma. Sigurado nga adda am muna amabalin at tangdanan. O sige, kasaritam to nga ron ni Auntie Selma. Ibagam to kanyak no kasano. Kasaritak ni Auntie, ngam si kati makaam mo iti ipasweldo tayo Naimbagan ka, tawan pa'y mo ti pamilyam apaggastusam. Anya nga itimbaga ni Manong, tiyaris bakit? Imanugot ka de? Kapilitan Manong nga itinagsaritaan nyo asweldo ti babaw ng tananang kantatang. Dayta ti dimi pa'y napagsaritaan. Ni Manong to ti mangibaga no Manong. Sinaludsod mo kung mga minitay tapno amutan no mano ti makupit ta. Siyempre, dakkel mo't ano ko Nas ka na maamanta. Iti kasta, amutan no mano ti gunggunata. Di ka madanagan lakay. No may papan iti kakastabanag. Galante ni Manong Duro, tadakkel ti sweldo na iti abroad. Kinawan pa'y pamilya na asuportaran na. Ay, sabagay. Husto ka iti dayta na ibagam bakit? Busy ka di, Auntie Selma? Ay nawaw, sika magayam day ta Janes ka na kan, makapagkigtok ka mait. Agtugaw ka Anya ti masapul mo Kastoy ngamin, Auntie. Agsapsapul kami kan Manong Duro ti makadwadana ng kantatang. Tapno adda ko mati agluto, aglaba kan agdalos. Amangan no adda ti amamuyo, Auntie. Amangan no adda ti mairekomendayo. Ay kasi kalata gaminan na. Saan amabalin? Taado ti pakakumkumikuman mi kinilakay ko. Ibagayo ko man no adda ti amamuyo. Adda ni Nemia karuba may. No saan pa yan nakabirok iti pagtrabahuan na
Mabalin ka di makasarita, ante? Awan di ta balay da ita. Nagpasintro itay. Kasaritak taw into nagawid. Sige, ante. Awagan nakto nga rod no kasano ante. Tapno amok ti ibagakin manong. Stay inti ka sa pulan niya. Wen, siyak ti makamaw. Awagan kan tulaan nga inuan niya ti bagana. Nalpas ka din ti ar-aramidam ni miyanak kaong. Nalpasan anana. Ada ka di parami diyaw. Sa ludsod ko man, wawampay na biro ka mapagtrabawam. Agsapsapol nga minti ka anak kak ititangdaanan da kahit. Anya nga yung trabaho da itanana. Ay kasi tisigo da trabaho ma. Kasapulan da ka no ti aglotaw, aglaba, ken agdalaws para ka iti dadakil da. Manungay ti binulan nana. Jack ab mo ha. Hanggang nobilang lang, mayat ka kaday. Wan ano mayat ti sweldo nana. Apay kit din asaan. Maawagak nga ron ti kanakak. Sa ludsudak no mano ti sweldo. Ibagak tukang ka. Sige nana, sa ludsudan nyo matlangan no kaano amang rugiak. Tapno amo. Mayat ni Nemya manong. Kinasarita ni Auntie Selma. Kaano amang rugay? Sa ludsudak kanupay ano mano ti binulan. Tapno amuna manong. Sige. 15,000 ti makabulan. Di bale, day tala agluto, aglaba, ken agdalos ti aramiden na. Saan mo ta bedridden da nanang ken tatang? O sige, ibagakan ko na manong. Ibagak matlaang amang rugiinton umay abulan. Okay. Si kamatan ti makaam mo. Si kanto ti pangipaw itag iti sweldo na. Da si kanton ti makaam mo amang tadken kwa na, ha? Okay manong, agyaman akmanan. Si bintawasan kanulang mati ka ba ilanda ni miyanak kaong. Okay lang kadikan ka. Ay, okay lang nana. Mayatan aday ta si bintawasan. Sigurado ka. Wow nana. Maanusan Ang mga numapanto titawan kat na yunan to ni Manong Duraw. Ay, wala. Ibagak to no, agkita kami man na diti ka nakak. Magruki ka nga rudan to no may alawas. Awan ti parikot nana. Saan mat unay nga dayo ti balay da? Mabalin ko ti sumarungkar dito'y balay no mailiwak ka ni nanang ko. Ay, wala. Napigsa pa'y magkidi ni Mari Cecil. Siya may siya, ada akmat aka istorya na. Si kagayam ti inalada akatulungan mi dito'y balay. Ay, wala na. Siyak nga raw. Ala, tulungan kan ngagdalaws. Ay, saan nana? Agi na kay kitday, tapno saan kaya mabanawg? Ay, ni tata, saan ka di pa yan nakarieng? Saan pa'y? Aldawon no makariing dayjay. Ha? Kasanungay ang mamigat kayo? Depende ano anya nga oras amarik nami tibisin may. Ay, nawaw, saan na mabalinti kasta nana? Amangan no dayta ti pakaalaan nyo iti sakit yaw. Nairwamon ti bagi may. Itatad na ako nababaunan yaw. Mamitlaw iti may saldaw amangan kayaw. At dapay merienda yaw. Sayang dagiti groceries adiyo inlutluto. Nag-expire ti daduma. Si Mang Putput gaya man timpaw iti Manong Duraw. Wen. Ayan nga tibingay ko. Ay nawaw, makauray ka kadimat Andro. Pag inanaanak pa'y mat na. Pasensyakan pa kayo. Excited ak nga minunay. Isaksak mo man kit diti electric fan. Nakapudpudot launay mat. Uwan bakit? Mabit lang tayo saksak ko. Sige, rugyam nga rudan tagbilang. Nakasapulak mo itong tibingay ko. Kumusta kayo matan dito'y nanang? Nasaya at latta mo tanakaw. Nadalos ti paraangan ha. Wan tadda ni Nimya. Imayak, taumay kayo sa rungkaran. Inyag kumatlaang ti abastuyo kan alawansyo. Agraman sweldo ni Nemya itaabulan. Itad kumatlaangan. Nimya! Umay ka pa'y!
Apay ka din, Nana. Adda ni Janice, iyag na ti sweldong para itaabulan. Nay, nagsapa mo ti sweldok para itabulan manang Janice. Wan taimpaw itmat ni Manong Duro ang nasapsapa. Aha. At ti sweldom. Ano sampay wan? Ay, okay na ang manang. Manayunan to siguro no kwa. Makitan tong ano anya ti ibaga ni Manong. Naimbag man, tanalagip mo ti si Marong Karsel makasinsen. Ay, wala ta. Kailaw kayo nga men kasinsen. Ay, kumusta ba tanti ka sa sadyo dito eh? Nasaya at latamo, nang runa idiadda ni Nimya. Nasaya at mga no kasta. Kumusta ba ti trabaho ni Nemya? No may papan iti day taabanag, awan ti maibagak, tatalagamot piman anaanos ni Nimya. Saan nga agtugaw, aging gaadi na maaramid amin, ti maaramid dito'y balay. Ni Durungay, imawag ka di ka na kayaw. Wan, imawag idi may ni Janice. Awan mo't nga min cellphone may. Makasarita mila ang nukastang adda ni Janice dito'y balay. Kano saan abisi ni Manong na. Nuwapay mga binakadi kay gumatang iti cellphone niyaw. Di mi malaang amaw. Amangan kidi no maperde. Mabalin mo't amaadal. Kano-kano nga iti panagawid ni Duraw. Adda kanupay nasurok ang makatawon anabati iti kontrata na kasinsain. Di, matungpal nan ti arapap na negosyo dito'y lugar tayaw. Ah. Ay, asawa kidi kuma at ibirukan na kasinsin. Ay, wan nga agpaisaw. Manuti tawan na. Ngam, awan pa'y asawa na. Ay nawaw, nagmayatan ti kastoy abiyag. Talaga naimbag ko nam tada ni Manong Duro. Ang kaano kanong agawid ni Manong? Nasurok ka no pa'y ang makatawan. O di nasurok ang makatawan langan na makalibrita. Awan taon ti pangalaan ti kwarta no agawid ni Manong mo. Agpanunot tamanan itiwagas. Di talaang aya. Sa bagay, nalaing kamot kit ding agpanuno. No kwarta ti saritaan. Talagaan nalaingak amang ipamuspusan. Hello! Kumusta kayo, Nanti Selma? Ay, nasaya at lata ka anakan. Ay, sika nga'y. Kumusta ka matandi tabalasiw taaw? Kasi ti Apo, nasaya at aklatama Nanti. Nanangay, kumusta damat nga tan? Ay, nasaya at da. Nang runa pa'y katadda ni Nemya kadwada. Naimbag ko na ma. Tauray 7,000 lang ti binulan ni Nemya kamaanusan na ti trabaho. 7,000? Husto ka di tinangang ko, ante? Wine, isumartit itatikabsat mo aswildo na. Ay nawaw, 15,000 ti budget ka, ante. Ah, nukasta, kupkupitan nga ron tikabsat mo tinaduma. Anya ti masapol mo, Manong Duro? Nagloko kan, Janice. Apay matadi mo ito ti usto asweldo ni Nemia. Masapsapan to pa'y nga agsusweldo. Masapsapa ngam 7,000 lang kanumat ititid mo. Ha? Adamot ititid ko a budget para kada kayo. Apay mo't pima nakisayan nyo ti sweldo di tao. Amoy mo't narigat mo't lang ti trabaho na. Kwa nga min, Manong. Di ka mo't gayang mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Pagraman sweldo ti babaunan, pagintirisang lang. Mani po nita, ni Auntie Selma ti pangipaw ita kiti sweldo ni Nemya. Agraman allowance na nanang. Ha? Kwa Manong, agpalawagag. Manong! Manong! Ay, inidop nan ti cellphone na. Nakaungitin ni Manong kanyak lakay. Anyang rot karamidon takay. Awanin saan datan apagtalkan ni Manong. Di awanan ti pangalaan ti kwarta ta. Awanin O sino nga ta tinangidanon ken kwa na?
Dayta tijak amo, ngam adda ka da niya kin Auntie Selma. Awan mo't cellphone dananang kin tatang. Ayun na yun. Manulang tinaramanan ta. Naduktalan dakit din adagaws. Kasano nga rudan dayta. Masapol manan ang makipurdiya ta. Jakon kayat timang loko kin manong. Nang runa pa'y itata na duktalan na ti sekreto ta. Dakas takin kwa na ita. Ang mga nudi na tamutin ipawitan iti kwarta. Apay nga na pinaginteresa diyo ati sweldo ni Nimya. Pang-asim, Auntie Selma. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang. Sigurado ang maong tanak. Amuda na Anya? Imawag ni Manong Mau edi adak iti balayaw. Kinasarita na dagiti dadakkelyaw. Ay, nawaw. Sekreto lang ang kumaday jay, Auntie. No apay mga minakas jay ti naramid yu iti asawam. Adala nga ruden ipaw-paw it ni Manong mo kada kayaw. Ulbudan yu payakas ta. Di kay makuntintaw no anya ti adda. Awanan, Auntie. Saanan ang mangipawit ni Manong kada kami? No da kayo lata kuman ti mga sikasaw kada giti dadakkelyaw. Di da kayo kumati mga ala iti sweldo ni Nimya. Ngam saan magtakasadot yaw. Ti kunam ket adaw ti pakakumikuman yaw. Ngam inuulbod magayam. Sana nasaya ti kastagalan yaw iti asawam. Agtrabaho kayaw no diyo kayat ti agbisain. Sana day talamang namnama kayaw iti libray. Ay, nawaw! Kwarta man wino saan ti saritaan, agbalin ka kuma a mapagtalkan. Makontento ka no anya ti kabaalanda nga itadken ka. Di ka agbalin nga ulbud ken rupat kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.